I pozdrav svim gledalcima, evo nas ponovo Darko Games. Ljudi, danas ću vam pokazati kako možete namestiti dreseve, grb nekom timu. Znači, ovaj video važi za PES 10, PES 11, PES 12, PES 13, PES 14. Za PES 15 ne znam ko igra PES 15, nek provjeri editu. Sad ću vam ja lako pokazati, pa ako može neki on tako uradi. Hajmo da počnemo. Znači, kucate na Google, kucate kit, png, bu, i sada neki tim, ja ću Manchester City. I evo, znači idete u slike i evo vam sada njihovi dresevi. Znači imate na primjer ovakav, oni City, oni City, znači nama to je zato što je tamo i šorci, kapitanska traka i ovo ovdje, a to tamo imamo HP, ovo je City, znači vidite imate razne izbor, na primjer imate ove domaće i tako možete razne stvari da birate. Ovo bi možda valjao, znači kada vam jezu ove kockice, to znači da dres nije nikakve boje. I ovo nije nikakve boje. Ovo je bela. Ovo bi možda odgovarao, samo da nađe neki lepši. Znači, uglavnom će vam izaći Etihad. Zato što to City je sponzor, udara. Ali mi ćemo uzeti, samo da nađem neki dobar. Ovo ćemo uzeti. I kako vi sada njega da postavite na vaš PES. Znači, začekajte, prekopirate ga, copy image i izađete iz Google i samo paste. Ništa, morate ovako, ovako da uradite, tako uradite i ovo prenesete na vaš desktop. I sad izađete iz Google i uđete u tu sliku i ja vam ću stavim. Kako vi to dobacite u vaš PES? Pa, uđete u My Documents i možete kao ja da napravite jedan folder. Ja sam folder za dreseve PES 13 i tu stavljate sve, bukvalno sve. I sada znači ovdje i stavimo ovako. I evo ga, vidite, samo da ga nađem. Znači ja sam ovdje dosta bacivao. Okej. A da. Moramo ovako da stavim. Evo ga. I sad vam stoji to. I uđete u vaš PES. Ja ću sad da uđem. Idete u Edit. Kliknete Teams i nađete svoj tim. Znači ja ću sad Manchester City. Odete u Strip. I znači evo vam njihovi dresovi. Odete u ovaj prvi i kliknete Markings. I ovo emblem, to nam bude isključeno. Uđete u chest logo, import data.
i nađite tu vašu sliku. I evo vidite, sada je Manchester City grb. To. I sada ovdje će vam se pojaviti sačuvate. Ja sam sačuvao i sada šta radite? Idete u shirt. Imamo više čovjeka. Odete u shirt. I izaberete koje ćete sad. Da li ćete ovo, da li ćete ovo, da li ćete ovo, nije bitno. Pravda vam kažem. I nađete boju Manchester City-evih dreseva. Tako. Pa ja ću ovo. Nije bitno iskreno koji ćete boje. Važno je samo da je ono City. I evo vidite. Manchester City. I sada vi imate ovdje dodatke neke da im dodajete, ali ja neću. Već sve pobrišem, samo ću da ostavim da imaju na ramenu. Ovo. Bude kao žuta boja, pošto je ovo. Evo ovako. I ovdje još ovako. Stavim ja, znači vidite. To liči super. Evo ako hoćete iz koje god sezone, ja ću da bude bele. Iz prošle sezone. Ovo ću staviti žuto. Ovo ću da sklonim. I ovo ću ostaviti... Pa da, ovo. I još... Ovo kako se mi zove. Ja ću to da sve žuto. Znači ovo da ima belo. Evo. Vidite, znači sad ste napravili njihov dres. I znači sada isto i za... Ovo je za kapitansku traku. Sada isto i za domaći dres. I za... Kako se zove? Za ovaj golmana. A ako hoćete brojevi, to idete u markings, name, print i stavljate, imate ovo da bude gore i da vam ne piše, ja ću ovo. Imate da birate kako će slova da vam bude, ja ću po 9. Po 9 imate ovo da menjate. I koje će boje, ja ću bele. Ovo je broj sad. Dobro. Ovdje da vam bude broj ako hoćete, ali ja neću. Još ne znam, onako mi izgleda malo glupo. Ovdje da stavite, ja ću na desnoj. Ovdje je desna, odande je leva. I to je suštini to. Znači isto i za domaći dres, isto i za golmana. Samo rukavice golman ne možete. Ali ne znam. Znači napravite. Ako hoćete ovaj grb, idete isto import date i nađete sliku i namestite da vam bude dobro. A ako hoćete da je pravite, idete u free job, pa sami pravite ovdje, ja nemam više sačuvano i ako hoćete da brišete. Koji će stadion da im bude, njima se zove Etihad. Tako. Ovo je Etihad. I znači možete... Ovo je crowd. I znači evo, znači to smo završili. I sada vi možete da pravite stadione neke, da pravite lige, da timove da primenujete, da sačuvate uz protek. Da! Import i eksport. Eto. Znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Kada izađete normalno sačuvate. Ja se nadam da sam pomogao, tako da vidimo se u nekom od sljedećih. Ćao!